tuk chuan nuam le vek ule vainun kong ruai tua tan pathian thu ko ran ni na jeril ti kan ngai thla ho le dona lalpanen kanin pol na tan kan lo mang le theu don nia efesi khomi te ne na tirku pola le khathon bung ni chang som ni thu helo ngai thla ila Krista isu ngei chu akila lungpoi mo berni in tirko te le zol nei te lungphum chunga sak in ni a lalpana thu malsom ro se amen ko ran omzia soi fe tu tam takin ko ran chumi mal hi kan ni ti hian soi thina katnial ni hau lavin bible zirtir na hi rontarlan katum maidona thutlung hlui lama chuan ko ran soinan tongkam chi rang rang amanga chungzinga chuan nesia ti hi an mang thina chu together pungkhom ti na ni a tin khahal ti tongkam hian mang boka assembly ti te congregation ti na na ten manga mi pui pungkhom emo kalkhom emo mi pui tlingkhom sena ni a mi mal akok lo tin thutlung luya ko ran sena nan man pakhat chu eda ti he ni a hepo hi assembly ti te congregation mi pui pungkhom mi mal rang pungkhom kha akok plural ani a singular mi mal akok chuang lova tin thutlung thar lama ko ran sena na ecclesia ti greek tongan man hi ani na taka chuan thutlung luya khahal ti anle linna chuan thutlung thara ko ran soina tongkam za som le pani zet hi khahal nena atlukpui in ang ani a chuwang chuan khahal le ecclesia ti hi adanglam chuang lova assembly ti te congregation ti te mizo tong chuan mi pui pungkhom mi pui kalkhom mi pui tlingkhom sena ni a mi mal hi bible tongkama chuan ko ran soina na amang lem lova mi pui a hu ho pungkhom mi mal rang pungkhom hi ko ran atiani ti chuan davida tongkama tangte lali somin zirtir na tangte a kan en chuan ring tu te hi lalpa beram te anga te khin kan ni a ti chuan beram nei tu chu lalpa pathian hi ni a ti chuan chung beram te lalpan akhal khoma arya khom tirna huang chu ko ran hi alo ni veta thung ani chu ko ran chu atong bulamin aswedan dik taka chuan community of believers ring tu in pol ho rin na a fuan khom khovel mi te jinga ta lalpa chan pol ni tura ko chu ale intel khom soina ni a mimal akok lo ani chu ko ran ni na jerila chuan mimal chu Krista taksapeng pakhat mai ani a ama mai chuan taksapum pui atling zo lo ti na ni a chuwang chu aniang lali suan mi pahni emo pathum emo kahminga anin khom na pianga chuan anjinga ka om si thina lali suan ati te po hi pakhat aya pahni ahan mang ram te po hian ko rani na jeril atar lang thei mai ome chuti mek lai chuan mi pakhat tong trai kha pathianin a chang don lo ti na ani chuang lova ring tu nun tak le ko rani na jeril ero chu mi pakhat mai ni lova mi pakhat ai tam intel khom hi akokin alang tlatani ti chuan mi mal chu Krista taksapeng pakhat ania ama mai chuan taksapum puya tling zo lova rin na awanga intel khom community le aring tu puite jinga Krista taksa in pum khatna ti fam kim tura tel thin huang ko ran chunga om thin te chu pathian mi te people of God ko ran ecclesia khahal tia bible in asoi chu aloni pola hianin lungrem angin asoi boka efesi khwami te hena ale khathona chuan ko ran hi lungrem angin asoya lungmal te om chu atangkai tham lova lungmal te rem khom chuanin in ro pui takte tin kong te lutuka kong ti zauna na te tangkai takin na athoka ko pang leimin mai turte po lungrem chuanin ado in aveng thei boka pakhat mai kha chuan atangkai zo tok lo ani
a hloma kongpui ti zau na turata na te ko pang leimin turve na na ten mang thina chutiang anga lungrem rang rem taka chuk tu ang chuan ko ran hi pola hian a seya mimal rang thau deuh te cher deuh te toy deuh te sang deuh te ngou deuh te hang deuh te poniang chutiang anga mi chi rang te Iso Krista rin na awanga lalpan min rem khom na le aminga kan pun khom na le ama chi baibu ka adu zong tia aram zaw na tura kan tho ho na kanin tel khom na hi ko ran chu alo ni tunlai khovel a hian denomination sei nom na hi atam ma well organized church kan ti thataka intel khom le in en kol ko ran aya tha hi a omlo reng ani Paul Shua kan ti te po hi kaphakang to kin ka jirin an chanchin te po ka lo jiak ve to a leader big nei lova ko ran kan ti anga po langa in organized lova han omantum na hian tema in ti thu tuman oma thu lo chak ve tho anom boka in kar hian nei le tho thina ni chumia wang chuan chumi Paul ti hi a om le nge thina in kai roina dan le fel taka heti hanin tel khom te hi han mu raw lo kan tum thin viauna a atopa chuan thataka in rel bol na siama in en kol na tluka tha hi khovel ani miawa wangin a om chuang lovani ko ran a fel faya a thiang lim the na na dan kan nei te hi a tha ema sabrama te india rama te chuan ko ran malte te inan oma ko ran maltinin pastor ran thevan neya Keni Mizorama Pastor Biel ang tehi an nei ve hau lova ko ran ten khohara alien an nuam deu ani mayani khovel ramdanga chuan pathian ram zaw na turin US dollar te British pound mangte in suman tho a ko ran lian lo ma se sum mangin rongbol na te po an la tho hlok veu theya Mizorama ero chuan kan economy te athatok lowa wangin athuma al asia kan ni na khereng chungin sapu pale pu buang ate khanin ko ran min lodin sakhan kan nammil takin in thung khomin communitarian kan ni ang takin pathian ram zaw na tura kan tho ho the dan tur ngai to in ko ran malte te angin min en kol lova in thung zamin min siama he kan van nei ma ko ran dang ten chu kan lo la chong zela ani dan tur ve renga mokan ti hi khovel ram leilung danga chuan ani lo ti kan riat te po atha ome mitam tak chuan hlim hi an tui puya ko ran then khat ero pathian ram tan an luang chuaka chulam chu an tui na ni thina pathian ram zawna konga an tho hlokin pathian mit fuk na nia ko ran din chan hi chan chin tha hrilani a hemia tui phak to lo chu an ngai tu om viau to thina ni ko ran chungchang kan en chuan ko ran pa te hun la ya khanin ko ran pa te khan ko ran hi na satakin an lo zir chiangin vaina ko ran ho te ta na zir tur min lo nu che na sa ma ko ran chu pathian mi te ti in an lo sei thina tin ko ran chu Krista taksa ni na pathian thu mang te po in min lo kai ruai min lo zir tir to thina ko ran chu pathian in sak kan ni na te po min lo zir tir to thina tin sapu pale pu buang ate khanin Mizoram ko ran an ron din nuwa le chimlama ko ran se khunami te anan en kol chhozel nuwa ronganan bola ko ran anan phun bel zel nuwa khanin kum sangka zakwale passaria an report hetiang hianin an lo ziaka aziak ngei mu turin an lo nu chia heti hian an ti ani kum sangka zakwo paruka ko ran thar pani chau kan nei bela kumin ero chu ko ran panga in min bel cha a heta ko ran church kan ti hi ring tu member som pani ayatam pathian betura kal khom thin le tharau lama in tan pui ton thin seina ani ti in an lo ziaka heta tanga chiang tak chu mumal taka in en kola pathian ram zaw na tura ngai to na seng hawa mala athok ho thin pakhat ai tam hi ko ran ti in ani po khan mizo khotlang nuna ko ran min lo din chho sakna khanin
film khur takin ko ran om zia min lo zirtir in nu man min lo nut sia dai to mai ani chuwang chuan mimal tinte intel khom le pung khom hi ko ran kan ni ti hi kan ril ruwa om reng sela mimal hi ko ran chu kan ni mai kan ti tam tak hi mimal hi ama in achak reng theilawa anung reng theilawa ama in thil tam tak ati the heklo mi thi khokul kong khar ngam lo tura intel khoma tang hova pola in siama in ti chaka in kai hroya in en kola thilpek manga eile in thua te a anin en kol na zonga mumal takan kal the na nali suan ko ran hi hetia intel khom hianin min lo din tlat mayani chulaya chu vena hian tarlan ka du lai takani a ko ran ni na zeril chu mimal tin kal khom hi chumi pung khom chu ko ran ani a mimal tin nun chak lo hian pung khom chak asiam theilawa mimal tin nun in tha da in kai roina dan le dun poisa lawa du anga tal thin kan ni a ma ni rong bol na tu ringot ngai tu a phe ko ran pum pui that na ngai tu lawa ko ran pum pui in lung rual na ngai tu chuang si lawa hetiang zonga ke kan pen chuan chutiang ang ril rupu chu kan tam vai chuan a hu ho a kan hlim na tam tak hi chu tun lai tong kam takin a chiang nial to don lova a fake view to don ti na ni mimal tin nun tha le thiang lim le chak hianin in pol ho na nun le tharau thiang lim zalen na siama mimal nun uluk chuang si lova a hu ho ti chiam tum na hi chu a ler em to a thil a zik tlok thei to lova pathian tharau na tho po hi chuti takin a chak tok thin lovani Martin Luther ko ran kal sual siam that na ko nga sul sutu poimo em khanin mi in Krista amu don chuan ko ran amu masange ngei turani ama ring tu te omna intel khom ko ran threlawin mi in Krista a khe theilowa a ring thei bok si lo ti in a ring thei bok hek lo ti na lo seya he hianin ko ran ni na zeril a phok chuak in a mu chiang em maya vena hian kan rama ko ran ni na kan mu thel na sa ma ko ran kan ti chua sana ma ne ko ran ni tum tlat ko ran tel lo Christian na kalpui kan tum tlat thin hian pathian ram sot tur ati thon op thina zirtin na dang local thin hian ko ran in lung rol na te po a khoi poi thina ni chuwang chuan mi tu po in pathian rong bol adu chuan alom ama ero chu pathian na ko ran adin dan ain kai roi dan te ain rel bol dan te za tak chunga in poi satona ke kan pen ho hian ko ran chu adamin ain lung rualin achak mai thina ni ti kan zir chu apoi mo ome ko ran hi za turani ain rel bol na te po hi za turani a ami ringa wanga achunga in leng te wanga mu sit turani lo ko ran hi chu lalpa ta ani renga pathian ta ni na hi chatuanin adang lamdon lova achunga tu te emo wanga ko ran mu kholo le mu ne phi kan ti turani lo ko ran hi chu azza omreng anei tu pathian awangin mimal tu emo wanga ko ran mu tleu le mu kholo hi alawom em ko ran chu Krista taksa ani reng don ti kha kan zir chu apoi mo ome lalpana thu kan zatan mal somro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian ko ran ni na zeril mak tak mai ithua kan mu angin kan lo pong chuak le ta a khongai takin huai taka ithu kan pon chuak ko ran ni na zeril hi kan riat thiama keima mai hi chuan lalpa chak na kanei lo mailing da khom ina lum na le chak na tam tak ape chok thin anga intel khom ko rana tela in mang chetur kan ni na te wena hian min riat thar tir la kan chak na kan in siam thar zel na tura in pum khat na ne rong kan bol the nan te po imi te nangin min pol ji zelang che min chandam tu kan lalpa isu mengin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se
ni le nuam le vek ule